I pozdrav ljudi, danas igramo Clash Royale. Ljudi moji, ja sam došao u 6. arenu, ali sretan sam nemam niti jednu legendary, a nisam dobio, vidite. Sam malo. A baš ne znam ako sam vam pokazao da od 3, 2, 1, eto, to je moj deck. I tu sam, eto, idemo. Vidite, treba, eto, još 3 sata, a to sam igrao malo sad. Ne znam baš, ajde idemo. Inače, pozdrav, super igrač. I pozdrav Ema 1, 2, 3, svima iz mojega klana. Inače, ako hoćete posle, napišite u komentarima. Ako nećete, ne morate, ne ljutim se na vas. Oh my god, ne. Sad će mi... I sad ću ti staviti da mi ne budeš. Ajde, ne, fuck. A dobro. Idemo ovako. Čuj, ako mi još nešto staviš, majku ti jebem. Jebem ti kuc. A kako kurac. A daj, gada demati. Koji je 8. je level. Baš to mrzim od Supercella i od svih, tako da zašto nisi, ok, nema veze. Inače, ako hoće, ne, uništit će mi kulu 100%, ali ipak ne predajem se, zato jer mi takva smo grupa, mislim Clash Royale grupa to, da se ne predajemo, da ne damo, možda budemo pobjedili. Tu stavimo, oh my god, to se treba, majku ti jebena. Zajam se malo. Amen. This is crazy. No, yes. Dobro, možda mi bude, yes. Mislila sam da bude. I bude. Aj, gre. Eto i tebi, hahaha. Ipak. Idem da se promijenim deka. Znači, stvarno. Ajmo. Malo nemam internet. Nema veze. Eto. Imam samo iz 5. arene. Inače 6. sam arena. Webelson. Šta će doći? Ok, hoćete vidjeti kako sam ja pobjedio jednoga sam malo. Koji ima Mega Knighta. Eto. Ajde, gledajte. Budete vidjeli sada. Inače, ima Mega Knighta, vidite tu gore. Oh my god. Da bi ja imala Mega Knighta, ne znam da bi pobjedio. Jer cijela sam u baru u Clash Royale, a i nisam baš takva. A dobro, eto. Ako hoćete, možete. Ovako ovako da gledate ili na 4, tako vam je brže. Ajmo, ljudi, poz. Ajmo, ne. Inače, ne igram ja to. Inače, stvarno pobjedio sam, ne znam se. Oh my god. Sad stvarno idem da promijenim deck. Stavljam na... Nešto mi je bilo? Ok, treba mi fireball. Grider. Falit ćeš mi moj mali, najbolji slatki. Želim se, ne sam gej. Minion Horde stavimo na vesicu. Idemo probati tako igrati. Ako ne budemo i tako probali igrati, onda shit.
Stavno. Jup. Sada će mi 100% nešto letećega. Ne. Kako je dobar čovjek. I bude. Aj, jebem ti mater. A shit. Inače da bar dobijem koju legendary, jer nikad nisam dobio. I možete mi napisati u komentare kakav je to osjećaj dok vi dobite legendary kartu, može? Ajde, molim vas, napišite se samo, upadite, a vidi kako je glup. I upadite u moj klan Spider-Bet. Oh my god. Kako me mogu tako trgati? Da mi zanima? Glupi internet. Ja. Da bar dobijem sprint mašin. A ne mogu dobiti. Ne znam baš ako sam tako nabara. Inače možete napisati. Vidite tu delova. Eto. Zovem se. Inače Vanini. To mi je najomiljeniji youtuber. To mi je dosta dobar youtuber. Daj, očito. Aj, glupa veštica, majku ti jebem. Pistu. Oh my god. Hvala, brate. Stavimo bračalsku armiju. Mi smo armija. Znači, ako hoćete da... Znači, ako niste znali... onaj kako se zove... Nije niti bitno. Bitno je da ja pobjedim u ovoj partiji. 100%. Ne bude. My god. Zato daj mi pomozi malo legendary stavi, majku ti. Vidi kako je glupo. Vidi. Ja ne vjerujem. Pa ja ne vjerujem, brate. Yes! Dobio sam krunu. Možda mi još pobjedi. Ne znam baš. Inače, princeza je dosta dobra, zato jer sad ćemo minion harda. Nemoj tamo petneš. Ajde, peku stavi. Stavi peku, molim te. Oh my god, stavio je peku, još sam napeti za igricu, majko moj. Baš sam glup, majka mi. Eto, pobjedit ćemo, good game. Oprosti, nisam te htio. I ljudi, sada idemo malo praviti reakciju na anime pesmu. Gledala sam malo. Baš sam glupova, tu gledala sam kako to radi taj glupan mali. Da vidimo Vanimi, idemo vidjeti Vanimi distrek. Screenshot. Inače, napravili su dobro ovo gdje piše play. Znači, trebam da vam priznam Vanimi. Nemoj da se ljutiš ako koju prosto rečem za tebe. Inače, jako dobar svijet. Vanimi.
Inače, na početku je jedne cajke tako ide neka pesma, nekakva mislim. Mrzi me, jedila, volim milion. Polako sada idemo običan. Inače, ne postoji bilion u hrvatski reči, tako. Pa kako te da zaboli jetra? Ok, ne znam. Vanimi, šta je ovo? Oh my god. A dobro. Možda. Samo malo. Vanimi. Eto, ako ste vidjeli ovu Mariju. Mi je dobar youtuber, meni oko. Tako da... Eto. Da se tu stavi hashtag i onda brate starge. A inače dobro je napravljeno. Ovo mi je dobro i opet kada sam na to Vanimi. Govori se Vanimi. Pljuvat se ona pi. Kaj? Dobro sam vlogeru, ja nisam neko vlogeru. Oh my god, šta si to? Vanimi. Oh my god. To je tu kraj. Pozdrav u Borne. Ok, ljudi. Podrška Vanimiju. Ok, da vidimo ovo redakcijiste. Mali, dobro se. Inače, oprostite, moja mama nešto govori, dobro je. Ako vam nešto smeta, možete da napišete u komentar. Eto, sad ćemo nešto gledati. Oh my god. Gledam to. Legendary. 100%. Ne znam. Ne znam jesam. Malo to. Ljudi, došli ste kraj ove epizode, ljudi. Vidimo se do kraja epizode i